Ababelani abangaphakathi kwakahulumende webumbano abafana ne-UDM, PAC ne-Good Party bakholwa kweKhabhinethi likhutla uzokubekelela phambili abantu abahlokako. Umhlangano lo oqalwe ngamehlo abovu ulindeleke ukuthi ubanjwe ingasikade kanti kuzobe kungokwekuthoma eminyakeni ema-30 ukuthi inhlangano eziningi kangaka zitlole imithetho yelizwe ezokusebenza eminyakeni 5 ukusukela nje. Unobhala Zombelele we-UDM uYonga Mazigebe uthi umhlangano weKhabhinethi ilikhutla kufanele ukhulume ngevikele kwalabantu abahloka isizo khulukhulu abatlhagako. Uzigebe uthi imizamo yokulinga ukuphungula umtlhago nokungalingani kufanele ibekelelwe phambili. Expanding access to healthcare services, particularly in rural and undeserved areas, strengthening social safety nets to protect the most vulnerable members of society. Initiatives aimed at reducing poverty and inequality, ensuring that all citizens have the opportunity to thrive. I-Good Party nayo ikandelela indaba yokuthi urhulumende ufanele abonelele abantu abatlhagako. In the program of action, we need to see the top priorities being inequality, poverty, and continuing social, economic, spatial, and environmental injustice being addressed. And in doing so, what we will achieve is to bring the picture that the Constitution paints of a country of hope for all into life. I-PAC eqalele khulu indaba yokubuyisela kwabantu umhlaba ithi angeze yathatha litho ngaphasi kwalokho. Unobhala Zombelele wehlangano le uthi kufanele kube negadango eliqinileko ngehlangothini lokubuyisela kwabantu umhlaba. There should be decisive action to redistribute the land and improve the quality of life in rural areas. Within the Cabinet Collective, we'll advance for a revolutionary liberation struggle objective. Umhlangano ilikhutla ubanjwe ngelesine nangelesihlanu. Ungqongqotjhe wezokuthutha uBarbara Chris uthi umkhakha wezokuthutha osebenza ngefanelo nonenindima ngiyokwaphela indlela enzinzisa umnotho welizweli. uChris ubeke ngalindlela econference eqale ezokuthutha eraga ukufikela ngelesine ebanjelwe eCSIR ePitori. Ukuminyana kwepahla enkhumulweni ezikulu zenkepe elizweni lekhethu kukhinyabeza kumba umnotho kunye nepahla engeniswako naleyo ephumako isiwe emazweni wangaphandle. Ungqongqotjhe wezokuthutha osanda ukukhetha uBarbara Chris uthi uyokubekelela phambili ikomiti echeche ukuthuthwa kwepahla i-National Crisis Committee ebekwe ngumengameli uCyril Ramaphosa shijilwesi. The fact that there have been challenges in our freight and logistics sector and the impact that that is having on the broader economy is no secret to your viewers. Obviously, in the past year, President Ramaphosa established the National Logistics Crisis Committee. And as incoming minister, my first priority will be to give that committee my unequivocal and support. uChris ubuye kodwa wathi ngesikhathi sakhe sokuphatha uyokulinga ukujugulula izinto ePrasa kunye naseTransnet. I think that already we have seen great progress in terms of improving movement of goods and services through the key logistics corridors and also at our ports. We've also seen improvements in terms of fixing our rail lines and opening some of the stations that we need opened across the country. Abahleli bomqaliso longaphakathi komkhakha wezokuthutha ezweneli bebayingxenye yeconference le kanti baveze ukuthi kuba yini ukubanjwa kweconference efana nale kuqhakathekile ekuthuthukiseni imikhiqizo yabo. Lilizwi labantu lomama nabantu namantombazana sifuna ukuba lilizwi, we go out there sithi sikhona sifuna ukusebenza as omama nabantu youth and people with disabilities because kukho abantu vulnerable, for example abase excluded even namhlanje. I-conference gebe kubengelesine Kuthe seke kancane ukusebenza eGautrain ngemva komchakalo wabasebenzi abafuna ukukhutshulela umholo. Imkhulumiswano ibhajiwe hlangana neunion yabasebenzi iNUMSA neMbombela Operating Company. iNUMSA ifuna ukukhutshulela umholo nge9% kanti umqatshi yena uphakamisa i5.6%.
Abasebenzi abangalomsebenzi bavale indlela ngamatayara avuthako la kuhlala khona iintimela nembhesi zeGautrain eMidrand napheze kokuthi abogadi bebaveka indawo le ilihlo. I-Union iNUMSA ithi ijamela abasebenzi abayi-286 ebasebenzini abayi-300 bekhampani le kanti behlise ukufuna ukukhutshulwa umholo ukusuka ku-13% ukuya ku-9%. Umqatshi iBombela Operating Company ufuna ukukhuphula nge-5.6%. Abasebenzi bafuna nehlelo lebonus lokhu njengombana bathi abanye abasebenzi babonasa ngokuqala umsebenzi wabo kuthi abanye bayifumana simahla. Kanti bafuna umqatshi bona abhadale 60% endlekweni ze-medical aid nemali yezindlu ikhutshule nge-2,000 rand ngenyanga bafuna nemali yokusebenza ngomgqibelo. The problem we have is that Gautrain has not compromised at all. Gautrain presented us with 5% and they have made no other offers. They have changed nothing. So I think Gautrain management needs to understand that give and take. Last year there was a different attitude. There was an attitude of working with us to find a middle ground. We've not seen that so far. IGautrain ithi kunamahlela khona abekweko kanti ukusebenza akhange kuthikaziseke. The picketing rules are very clear. You cannot only picket at the area of what do they call it of your workplace, and your workplaces, their workplaces here. So the stations are not their workplace. So as it is right now, they are not allowed to picket at the stations. Ikampani leyithi izokuba yingcenye yomkhulumisano phakathi kweNUMSA neBombela ukurhaba ngokurarulula indaba le. Umphakathi wakadantse Pinari eMpumalanga ufuna umuntu omutsha weminyaka eli-18 ubudala ukuthi aveze bona ubulele anobani abantwana ababili asolwa ngokubabulala. Umswalo usolwa ngokubulala umntwana weminyaka emithathu ubudala uPeaceful Khoza noJunior Mabandla weminyaka ezi-6 ubudala. Namhlanje umphakathi ubambe ikonzo yesikhumbuzo sabantwana esondweni lendawo. Kanti indumbu zabantwana zitholakala emathuneni angakajingi kokuyaphi. Esinye sitholakele phezu kwelinye ithuna. Buhlungu obuhlaba ihliziyo umphakathi lo obuzwako. Bahlangene lapha ukuzokukhumbula abantwana ababili ekuzokala bona babulewe lilunga lomphakathi. uJunior Mabandla wanyamala lekuthomeni kwakamgwengweni kwathi uPeaceful Khoza wanyamala ngeveke epheleleko. Indumbu zabo zithuneni angajingi ukuyaphi. Since we have found the young boy, the 18-year-old boy, doing whatever that he did, and we need a culprit. He must at least show us who is the culprit. Because looking at him, he's not wealthy. He's in RDP. That doesn't show anything that says this one can do whatever he did. Umphakathi awukholwa bona umsolwa ubabulela yedwa abantwana bam. Bafuna ukuthi aveze abanye asebenze nabo. Umndeni wakhoza usazaba ukuzwisisa bona eqinisweni kwenzekeni. Sibhlungu ukuthi why mara welcome into lefana nalena. Ngoba welcome ungumuntu lesimthatha njengabhuti emndenini wakithi. Anytime nakafika lacela ukudla bese mphakela ukudla simnika. Noma afika athi ngicela 2 rand nokuthenga ligwayi uma khona lo 2 rand loyo besikhipha simnika 2 rand. Umndeni wakamabandla nawo ngokunjalo ubethekile. Besingakalenzela ukumthola angalendlela angayo. Besilenzele ukumthola phila. Ngoba ngalendlela sibuke ngayo vele besibuka ukuthi akude lokungenteka. Ngalesikhathi lesingaka befuna ngabe kunekhona lesikuvile ebhaji. Sigcine sesithola ukuthi hayi umntwana shonile. Abantwana ababili aba bazokubekwa kusasa. Nasibuya entolo. Njenganje kukareke ukuxoxwa kumele singaseba utshwala kunomnyanya sithokoze nezinto abaziphazana emzini. Siphele ngensombululo ezihle isifundo bandulo sokuqeda izenzo zokuvezwa kwamasiko enkundleni zokuthindana nebembusweni bakhona. Indaba lapha uqeda ukungena siyakwamukela nawe. Akala ku YouTube, SABC Plus na ku Facebook. Asirage nazo.
Imphathimandla zabacima imililo eMpumalanga zithi zilindele bona zibe ziningi izehlakalo zemililo yesikhotha eMpumalanga njengoba nakusikhathi sakhona nje kubikwe imililo engaba ama-26 esifundeni esikusukela kwangelesihlanu. Imililo leyo icha emsahweni nenqiwini zangeqadi kunye nemahlathini. Sandisiwe nesibalo sabacima imililo abathunyelwa lapho ngenxa yokuthi umlilo ucha ubhanguhangu. Bekwafuneka nokuthi kuthunyelwe nonophehlwana ukuyokucima umlilo. Ngomgqibelo kubikwa ukuthi izindlu ezibe zisengozini ngombana umlilo bese luseduze khulu nazo. Imphathimandla ziyelelise imiphakathi. Currently, we request the public and personnel out there to refrain from making any open fires. We have withdrawn all fire burning permits until further notice, as our resources are quite stretched, and we request landowners and the public to report fires to their local authorities, their fire protection associations. Umchiso nokoma kunye nomoya okhunye okubangele bona imililo yesikhotha ihagale. We're currently attending to about 9 fires. 2 of them could be contained soon, and we're looking at more than 1,000 hectares that have already been destroyed. Izakhamuzi zilemukisiwe bona zingathomi izitike emililo kunganasidingo. Ukubambisana kwamakhosi amalunga omphakathi nababelethi ngokhunya kwenza isiko lesintu lokukhuliswa komntwana lihlale liyiphumelele endaweni zeMpumalanga esichabeni sabaPedi namaNdebele. Lokho kuvele nabe kuphalala amasokana wakwaNkwana ebekawele ngokwesiko lamaNdebele wemledlana kwaMhlanga eMpumalanga. Umphathi wengoma uSoli Nkwano uthi bekabuyisele abeswa abalikhulu ne10 kanti usokhomeri we-SABC uClass Khosana ube lapho. Umbiki wethu wendaba uComfort Masombuka usihlanganisele nakho umbiko. Lithelphumi ilanga bese lengana bukhafulelo bamathe emacabazini wakwaNkwana. Amalunga omphakathi bekaphume ngonina zokuhlangabeza amasokana amatsha. Balavele sowavela gijima sakuthemba mangenengene. Ubaba Nkwano uthi bonke lobu buhlobo bungaka bokuphetha amasiko abo bamkhulu ngempumelelo ngenxa yokubambisana nababelethi. Uthokoza kaqedi. Ke leboga le batswadi ba bana ka moka ge ba khonno ntshepa ba khonno ntrasta gore ke tshware bana ba bona kgwedi ba eka go lebollong ba bue ba sa feletse. Bengoma forum esifundeni seMpumalanga bakwakwazela isifundesi ngokuraga isiko elingefanelo nangempumelelo. Nawuthi uyaqala kukhamba kuhle. Mina ke ngiyathokoza nabaphathi bami abakhosi bonke abantu abahlangenyeko ukuthi benze indaba yengoma ikhambe kuhle. Nabanye ababelani akhange basale kufakeni isandla nabo bathokoza kangako. Sifuna kakhulu ukuthi abantwana laba basiphathe kahle bangamane babuye babhema ama-drugs thola ukuthi abantwana laba basahloniphe lapha ekhaya. Makesi ke kalafi e tshwenya malapa re thaba kudu ge re bona bana ba boa ba feletse re le tšeo di sa buile gabotse re betha matsogo re ya leboga. Hlangana namasokana amatsha la khona elikhambe nabo baba lineminyaka ema-32 ubudala lithumswa akaluphali nalaba bariyadileko abathatha impuku zabo bachinge khona. Sengimkhulu nje ngineminyaka e32 ngiyile engomeni and ekhenge ngibe nenkinga, so isikhathi sokuya engomeni asipheleni. Ungaphetha into zakho nangakunento zesikolo ufuna ukuziphetha ungaziphetha nawunomela kumele uphethe ungawuphetha. Ingoma yona ungabi novalo ngaya ninani ke motivate ke malome le abuti ke ba bona gore ba tsamaya tsela bonna le nna ka no decide gore ke be monna le nna ke tsamaye mo ke gate mo ba gatileng. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubekela ngise-Auckland Park eJohannesburg.
Izenzo ezithunaza isiko nokuziphatha ukumbi kwabantwana babentazana emphakathini zibonakala zithuwelela khulukhulu endaweni ezisalandela kakhulu amasiko. Lokhu kuvele esifundweni bandulo samalanga amane sehlangano ekhalima izenzo ezichapha kwemphakathini ngesikhathi samasiko. Isifundo balulu lesi sibanjwe Sheldon Lodge hlanu kwaMhlanga eMpumalanga. Bekutherhiya ihororo kukhanya imbala yombhalo ngempela veke nabekubutheni isitshaba sizokuzwa bona baphume nanaboma nabentazana embizweni yamalanga amane yokufundisa ngokuhlonishwa kwamasiko nokuziphatha emphakathini. Bekuhlangene amathelerina nabodadewabo bavele enkorweni ezihlukahlukeneko zesiko labentazana lesindebele. Ukukhamba kwesikhathi nokuchuguluka kwendlela yokuziphatha emphakathini kuvele nemiraro eminingi. Imithetho yokuhlonishwa kwamasiko abantu ayisalandelwa begodu ukufika kwenkundla zokuthindana kubonakala kusetshenziswa ngendlela ethunaza ukuhlonipheka kwamasiko wabantu. Ngikho lokhu kokukhuthazwa ihlangano ihlangana niboma bona isikime ikhalime iluleke beyiyelelise. Umnyaka lo bekulihlandla lesibili lembizo yaqobe iminyaka yokukhuthaza nokufundisana phakathi kwaboma amathelerina nabodadewabo. Isiqheme sikhwezela imbizo lesi ubuke khulu umphumelo obonakalako solo kwathoma amajima la. Thokoza kakhulu ukuzwa nesichabeni nebantwini bonke abatho ukuthi izenzo izehlakalo bekade zenzeka njengokugqwala kwabantwana bethu emamoli njengokubonakala kwabantwana bethu basema endaweni zokusela utshwala bavunule ivunulo yesikhethu begodi bavela emaqhudeni nokugqwala kwabantwana bethu estradeni kuizinga le nonyaka nje imbizo le beyikhanjelwe nalo office likaMengameli ukuzokuzwisisa bonyana ingasekela njani ukuya phambili ifundiso yabantu abatsha bengubo. Abentazana nabonina baveze ithabo labo ngembizo efana nale bathi izokuletha umehluko omkhulu ekubuyiseni isithunzi samasiko. Abentazana bese sesibavumela ukuthi abaphume ngegate bakhambe sesibone kurehe ukuthi hayi bakhamba bayentolo bokuthenga amatshepisi benzani kanti into leyo ilokanza inyazisa isiko lethu. Isikhathi nesiningi besithola isiko lethu lihatsheke kuma social media. Facebook ungena ukareke ukucocwa akusacocwa ngesiko. Kumele singasaba utshwala kunomnyanya sithokoze nezinto abaziphazwa nemzini. Uhlose bona isifundo bandulo esibanjwe qobe iminyaka. Kanti sibuze ngayo indaba le ekhasini lethu le Facebook yokucoca ngamasiko enkundleni zokuthindana bona kuwathunaza kangangani amasiko. Asizumbona wakho uyalandela mbukeli. Isiko lekhethu lithathelwa phasi ngenxa yabantu abamachayeri. Esikhathini samanje indlela yokuphila isishintshile abantu abaningi futhi abasenandaba namasiko. Kodwa manje ayisekho enye indlela social media sekuyonto yokusebenza bayayibona inkinga. Ezinye izizwe amasiko awo ziyawahlonipha ingake ngazi ukuthi yonke into yabiba right. Umuntu ompisholo thina kwethu sikubukela phansi asikunaki. Imihlangano nezimbizo ezibanjwayo ngenxa yokuthintwa kwamasiko ave kubalekile ngoba isizwe singenalo imuva asinalo iphambili. Ayizukuthosa umlando ukuziphendulela ngombono ombukeli. Kezemali iranda liqinile nalinganisana ezinye imali ezikulu. Sango indaba yesemraro elizweni lekhethu njengoba nakubanjwe umhlangano wokuxoxisana ngayo eCSIR nje. Sithokoze Cedric ukusiboleka indambo. Ababukeli ngeawele standard ekuzabe sekuba laleli indaba esibaphathele zona sidosa ngazo phambili. Ngeyomhlangano wenithuthi wehlandla lama-42 owaziwa ngokuthi i-Southern Conference Transport omayelana nokuthi kungenziwa njani ukuthi kufakwe itechnology enthuthini ezimataxi ubanjelwe lapha eCSSR ePretoria. Sokuya esifundeni seMpumalanga endaweni yeJanji ePinar la kunomsola oneminyaka 18
umphakathi endaweni leyo uveza ukuthi akaveze ukuthi kuhle kuhle abantwana ababili ababuleleko kuhle kuhle usebenzela abobani. Siyoqala-ke nabasesikhozini sombuso webumbano lesitjhaba ihlangano le-Democratic Alliance, i-Good Party ne-PAC bathi umhlangano wokuthoma ivekele kufanele khulukhulu ucothele amahlelo wehlala kuhle isitjhaba njengoba kubonakala ukuthi umtlhago enarheni yeSewula Afrika urhagele kangaka. Sithokoze nambo ngakuwe. Sithokoze Masango. Akwande busayi sivuke namakhaza akhathisa umkanja. Sithini zangoma zezulu? Kwamambala Cedric kunomoya omakhaza uphekelela amakhaza negabhoko ngale ngetshingalaanga nangePumalanga Kapa vele ngilo lenza ukuthi inarha pheze yonke ibe makhaza. Sizicale ngokunabileko. Vele ithome ngamakhaza iveke esiyakiyo leyo kuvulwa kwenkolo sasale sesicala ke ukuthi ke leli olibonako imoya lo yake ulethe nezulu elilinganiselwa lapha ku60% ngaleke ngeKapa lodumo kusasa kazi ke ayaqina amathuba wezulu khulukhulu ke ngale ngetshingalaanga Kapa nge80% kazi ke ngapha ke lapho ubona khona kubolisuthu nalapha eFreystad sibona lapha ke iGabhoko kazi ke kunehwaba ke nomoya onamandla ngale ngePumalanga Kapa nomoya onamandla nehwaba kilezi ndawo zeSewula Afrika ngizo ke eziletha amakhaza bekusebusuku namhlanje sinakusasa ke pheze kusesenjalo ilwandle libukhali kunomoya izulu elikhulu elenza ukuthi iSewula Afrika le pheze yonke ibe makhaza sikusuduke sibone ukuthi kumakhaza kangangani sithome lapha ngesifunda sangeGauteng imini yonke mbatha ufuthumele akunalapho kungasimakhaza khona khulukhulu ke ngakuleza ndawo zabo Carltonville nangalengeli Limpopo kumakhaza ngendlela efanako lapha iThaba Zimbi lithome nge-6 ukujinga lapha kubo 13 nakubo 16 eMpumalanga nayo sayibona ukuthi makhaza ngendlela efanako njengoba sijule nje umuntu akambathe afuthumele isikhukhuza nokho ke yona ifuthumele nge25 ngemva kwamadina sibona lapha neKwaZulu Natal imakhaza khulukhulu lapha eKokstad imini yonke iRichards Bay yafuthumala ke yona ngemva kwamadina nge24 sibona lapha ke iVryheid ibuya nganeno yona iPumalanga Kapa sibonile ukuthi kuphekelelwa umoya nezulu njalo njalo lapho ke kutholakala amakhaza amakhulu khulukhulu lapha kubokomani nalapha ke endaweni ezifana neWillow ngokuhamba kwesikhathi nokho ke kubuya nganeno kodwa imini yonke kumakhaza amaSewula Afrika mbathe nangaleke ngetshingalaanga Kapa into efanako khe sokubona ukuthi kunjani ke ngale ngesifundeni sangeTlhagwini Kapa nakhona makhaza ngako eSutherland limakhaza lidlula isiqandisi ukuthi ngemva kwamadina kusese makhaza kakhulu kunjengefriji nge4 degrees Celsius ngaleke ngesifundeni sangeFreystad nakhona kumakhaza kakhulu lapha ke eVelkom nge-7 ebusuku nakusasa ekseni kubuye nganeno ke neNorthwest iwajoyinile amakhaza weSewula Afrika abantu abambathe bafuthumele ivekeleyo kasibonane ngesikhathi silandelako. Diro